hok kejene juan mal ko the chino Bible study nare char ko chemer raj baji to ko ta kejeng wan mal ko the chino no te ji chitawa ko jar kar ke jen chuta ke per rod kau de jane jilo chau de ni moda janare kadak nane ni rod jen kono no kan iro jilo wa win kwar jen jar iro jane chem jilang kemit kamboluluk kumbol ke jon chode ne mat ke baru baridok ko bai perron ganap kadak nanawam nanagur meur nanin kawe nanin kadagan im nanin kajumai iroj kumbol ganar misrinam rorejito ko tilu yal wair kumbol gan media kumbol gan menodam jij kuj kamani ragabulang kan beur ganam kiye iroj kam kanan lelalok beur ganam lewaj bude jemai buju jangan ko eno detalako kumbol iroj kan rain matam ranit ko bado kilo live stream gain ijaje wajir parainot kon cheuji mioner jogo roj peri lang yor menidai ku chiroj kon cheuj em kage kan chabrot ror janang ni mich parainot tilo kabisugunen enot season ini bijar ko tak nangan mich it bak chigini roj fulu ngai char kan all rain nangan mich lo awain kumbol roj kejaram man gabe roj kejaram man nane wa meri rel gam kabit nane o agiro ji char boy lojil ngi yodum ji jiran pellok burro men pellok ngantayo ko jojan ka ta kan gab bilo chote ni aje waj barjon alen media roj rain matam roj ko badok ilo live stream kay ni roj rane rongo jake nane kembane tayo nane waj ba iroj rain kami jaje waj kam iroj ligi jab ko am o cheuj kar kam enodan ran kel enodan joni ene kel ngani rain jaje waj kam o dum jilo dan Jesus kumol all over ba amen Isle was ainigen nabareda iskodak pe ganuk ranu dimji idem kobrage Iro Jesus enendri long you esqua longan yug nabareta alima Pugimne bareda alima leluya leluya ka abugimne paredam chelel kainigin kabubungan ni Ruth hallelujah Jesus kumbol ude jemai buju jiran kan kue kia kemi jitok ngan nane wam nane emeur nane kada kan gem nane kajimu yal wam kumbol Ruth kajitok bekari jaran menjep kono no ilo celan armij pai celok agi muntelim kabidan cetuk kujijar Jonalin kabel lojilin buruam balabulok menrong jaket tayo kuj bayan ini cari lo dan Jesus soal beran ba
Amen. Kumarong chojim chijet. O chodi ni ganan parchuanalan kamolo lanich. Kamolo laolip rain matarang ranich ko bado gulo live stream again. Matarang gulo yen Bible study. Ano dem jarang kar gay aolip bunchi o dem jit. Jijito ko jen katak nani ni roj. Chede ganan katak nani ni roj. Amen. Katak nana ni roj. When Meurin Christian wan ran tet bin melele melablok ar cela an kilani roj dengan Meur wan. Haleluya. Awak cawat ini ni wan pekerja yang lucu ni na itu ngai ni. Bodoh junian katak ko kan Meur ilonaneo. Ime jawab mission evangelist. Ako iglesia yung charbalewan. Chete ji ako iglesia Jesus Christ. Ako iglesia yo kajetan lale. Ito kay yauruk. Ime ito kay iglesia agar chudak. Yung ta charbalan iglesia. Okay. Kemelele iman tata ya jaba elginan rujuro kejul mesyayo ani jar ejage kar gewan elig tata ngantaber cibar bareo ke misene lalin ewi eglijayo agar lo ege eglijayo ingin meneo ene taber lalin ken coach beleo moror eglijayo on banga. Ako kajang jegiliya yo. Kamolo lani jigen building kain raman. Kue mga yang in meneo cijar ba ini kalagay maurwan edi raman anjo. Amen. Ako nambar ro kajang kia walal tak ngan igi jigen jegiliya yo. Ijinsin mission yo ananit eligdada. Imkan चीजें जगर कल के इगलीजायो योन मगे इगलीजायो जाए कुछ प्योलमन अन मीजने ललिन कन उन्यो अगर लेलंगने Amen. Jangan lalu mak gospel madu tane kejang ridi benron gospel madu cungu jino cepata cungu melak pai pun nayam. Gospel mado cungu jino cepata. Kejang ridi benron ilo cungu rali tagayon. Cungu lale screen am gone jiloy. Kejang lale cungu rali tagayon. Konono nanagain ejaba yim parain wat ich panganayok poe kue pida yim yon ejamanin init kalak au iglesia yim aurwan edi rajam anjoyon. Cijar kualak nanagin agar cirong lapida yim parain wadi panganeo poe kue pida melelain jonian rega ko redik Petra ngai kejane gugotok kilo kasin kerigane ba Petrus cuan cijes magai agar kasin gani cen kalak meurwar meglija yon cijes yim paraino di panganeo poe pida yim yon ejmani ni kalak a iglesia yim aurwan edi rajamin anjoyon. Amen. Echala jon men ene anjo yim ene overcome tayo cizi jagar kallu murgage cijar ba pida ilon ejmani ni kalak a iglesia chagaron tayo ne jidok bagchiginim kabang ilo meuri na kayapan bagchigin chagaron eme ba yim aurwan edi melelain charbalagwan drinanayo tebilo rabananjo yon iglesia yo chadai tamak menit chadai jab lelo kainigen kabobong ganirut. Okay, no dapat number ro iglesia yo agency ejuan eno business jagana ko ni jalale eleng agency wan government red charbal ngan government. Okay, chala ko kotak iglesia yo jeno juan agency mi jeneo anani elig data imakar kir iglesia yo poe yo ene karere glok charbal yo. Amen.
Amen kay. Okay, yang walal takot. Number one. Nagkot take note number one. Ejba. Enod kay iglesia ekal in Christ. Aga ekal yon Christ iglesia ene kajichit pebeo kan mission kan kay engin unin an judak. Taunin an iglesia judak. Ngan tabar armit kan kos belo. Echap ngan kimi. Amen. Raini nalwan armit bau ledo arachap chala ke ebol armit rejiyo kolok el iltere nyalo. Okay, poisen melele im kamane charbalo jai gujin chala ke enut ke iglesia ekal yon Christ iglesia ene kajichit pebeo ewi pebeo mission kan ke ejengin unin anjuda. Ilak kan kos belo. Amen. Chapter baca ilak. Chap lamnak tahu jualok, chap lamnak tahu kone mangai kone jirak, payani jenis provide. Amen. Number ro, ejba mijewan Christ ejmeneo agar ejage ragai in chapanem ewan iglesia. Ewi ragayo Christ kalak kejion Christ kalak kejilo foundation o even. Ewi foundation o even Jesus Christ. Arba pida yon ejba ini kalagay. Imnge Jesus ne kalagay iglesia o chala jon mene ne rube. Amen. Number 2. Ket kachojo chamarongun ligijap in bak konar ilo pebeo ken iglesia ak ani jakanan. Po iglesia o in kajichet pebeo keni. Ani barelji. Ket kachojo chamarongun ligijap in bokkonari lo pebeo ken iglesia agani jaganan po iglesia en kajichet pebeo keni kech jai gu kajichet pebeo anani ken iglesia yo choni ay rewi en bunir jai gu jin kaur ga en bunir kamane po en ejmeur kaje barok ta ko ji manga kaje barok ta ko ji dito ngane en bunir. Ano dan Bible ba en bunmi menin chur tak ke meur et tambelan chutup ko jejar o jen ke jibar ko ladapi iba kanana ni bo iglesia tabar awle ben lalin o kanana wana ni jin ke jang walal tak jang walal tak ke jen lalem berjirik. Hai number 1. Kajian lale. Yu kanana nani po iglesia tabar awle ben lalin. Number 1 kene ke iglesia eje kalyon Christ iglesia ene kajichet bebewan ken mission kene ke yengin uninan judak. Hai number 2 chemarongun kejebarok pebeo ken iglesia echap ken kijmagi akanar erum chuan wan en buneo. Amen. Ko bain chuan en bun eno tangai kone jilale kije kana ngai melle kana rej ko bai pendron em til ya kajur ngai chuan melle jenola ko jan melle ko jet igun ene ke chalakan kajur. Hai en buneo number ro eba chamarongun kajek katabar pebeo ken iglesia echep ken kijmage akanar yorum chonwot ilo en buneo. Number 2 ilo chemaron e ari pendron ilo iglesia enwot en bunin Christ iglesia emarongun kajbarok cherbalin miseneo an lalin eme chejilo chon chong chilu chabada kajang makailagalak ngan coach bel chon chou chingai langa bible elagalak pangan coach bel chon oye majarang chalagai iglesia yo im charbalewan engio oye
elgina nagar rijuro kejol mi meshayo nejin ani jemur ako ani jagar pebe jen chino ni iglesia yang in army jero ranit karere glok charwale ranit mijene lalin John Gospel John jilu chabada ilo Gospel John kanya ngai lagalok em jam lo jilu chabada ilo Gospel John kon ba amen chilungu lemen kanya lale chilungu lemen ngan chilungu lalem jilu chabada ilo Gospel John chilungu lemen chilungu lalem chilungu lalem ngai ni makajum konono jen ugo ga lalabro konono nana ga ni ba kiena ga li leo jangan komun ya go ron enwot yar ya go komun para enwot ya go ron chilungu lalem ilo menina arme jodum ji rane chala pa komu jirgalora elange komu ya go ron oi ngai geli jayo e ko bai pendron ya go ron em jonot poro chede tamak mijeni ne tabrak chene tabel lali ni gan gospel chene yarame jeren yidong ngalomor ali bareliji kien agali leo jangan komun yagoy ron awle pron ba yagoy awe enwot yar yagoy komun para enwot yagoy ron ilo menina arme jodum ji jeren chalai poi komu jirgalora elange komu yagoy ron ako yagoy alban aur ngan charbalan Christ mijeneo an Christ aur wajen yagoy ron chede tamak aur yagoy poi number chilu jaman lama number chilu ako ba karagarin egli jao e charbale mission o tak karagar ko karagarin egli jao charbale mission Tamun kerigeo kan iglesia kajarban nanin iglesia melelain chuaneo emot keri mana ba keri emot keri ngan charbal ko ramman im kajano lakoi emot jan anit kerget im kajano laket ngan chuan wun pojen kamane mijeneo amen kamane charbaleo Tamun kerigeo eno tabai kajarban nanai iglesia melelain chuaneo emot keri ngan charbal ko ramman im emot kajano lakoi Nama John Termin alikar ke iglesia emot keri ngan John charbaleo jenolak dugun jenolak siar ba kumunila kum kamar galora peptai jer ilotan jemen ilotan nejinim jetok pajajar rim kada genir Melelain kajang jenolak jen lalin cecam matan lalin emjan anit kajenolak kenega orjon ar mission amen orjon mission kajang at kamane orjon charbal jejay wujul lolor jage ala bolok jen charbal go otum jijilo lalin orjon charbalin kwala kosbel jay wujul kwala ngana wala ben lal ciya ba komunila kum kwala kosbel ya wala ben lal im kamman regalora amen Namaro ba lamnakin pijay glok pijay glok kriyan ngane Abraham yogar kir ngane chuan ene yo ani jar kir ngane kaya malalang mag chane chonguro jabata emman boy na do kone chabalagam ridi boy na do ne kaya ani jar kir Abraham chalak menen Abraham jala jatalangan ya engan rak Igi jikanan netal ororo ne chapotai ilo ran gain meneo mokodara jala managai ngayani ji kirga ya jene jatalim elemenan ne beur agaya wal alemak pebena do ne anagar ani kire Abraham chene ji chongoro jabata joji melagala ku pangan chongoro jabata ilo chene ji man pebena do gone chabalagam ridi gune man boy boy na do
Jongoro jabata chuneon kajama konono chuneon. Ani konono jen ugoge mokoda Allah bro iba. Kia chiova arpangan Abraham kon ilak chenenem im janam chewi im jan imam iman chinam ngan chuan ini baka chen kanuk ani baralji kia chiova arpangan Abraham kon ilak chenenem im janam chewi im jan imam iman chinam chamam ngan chuan ini baka chen kanuk oi elang iyan ngai ani jit kirgaj echapa yayo che talangane ai kirgaj kanage unnan jilingun lok ga di jogo jechap melala kagi yang ini not pay banadun ani jangan chala yo jangan ria koi ani bar konono iba kia chio bar bangan Abraham gonilak chenenem im chenam chewi im jenenen chamam im ngan chuan ene inaj paka chen kanuk ngaya ni jay kirge je perfect amen yapan perfect aga meneo manin arong jaga ini ge ni rod empio ka tayo jaba ani jene ko halkan ay bujut itamakai kone je blang bridi poy banado lugu ne amban poy banado ani jar jab ligi jab jene agar cherbali kwalok menin bulang kwalok ngani Abraham ilo leben cherbali telewan naba chilu lamana kayo keneglisya enwat emoj kri et kwalok ke kachojo yar emoj kri chelal bayan bokkonar ilo pebeo ken misene lalin kono ba mission awe jay gujin misene lalin ebo larmi jera kayo ko el kiyo kajang kadak bible jay gujin diwa jalak kan coach beleu kwalong kan armi kamolo lani jikan media boy ijel laguna rido utak emang ka jalak coach beleu tabar elang armi jay jerai armi jero koban tabare rilo ture jadin lalin kuat tabare turu kejar balagir man kamar beri latapi hejba eglija yar karga wanani gan pogotok naneo man al lalin bogota chenan kar lalin ejak imwalok nabajon moda janan kar wor hien ani jar kamar man bo eglija waweneo ngan kwalok aibuju joan ngan aulben menin kamar man go an Joji melakala ko bangan ebijot chilu jabata ebijot chilu jabata ebijot chilu jabata yang konono ipendron lo chilu jabata lo ebijot jam loy kon bay men ako no magipendron lo go ko nay wo pulo na yap chilu jabata radum jonion kono no giya Amen. Ilo ugo go mokoda iba im arme jodum jit kencer walin menini teno eo chich eto im to arkar nojak ilo ani jeo yar kamanaman menodum jit kone walal takol lale nambar ro iba kenega iglesia yar jak mokoda janian चीजेज कर लामयो ए मुझ मने ए मोकदा जन फाउंडेशन वालाव
Revelation jongol jilu jabata im rali tagayon. Kone cebalagam ridi ole ben yon kane. Kajang ala kalongan Revelation mak. Revelation jongol jilu jabata rali tagayon. Jongol jilu jabata ilo Revelation. Joji mela kalakupya. Jam lo jongol jilu jabata ral de gayon par konono mak chanu gok pulunai konono gia bayim lo goge jone bayim ro dem ji chogoi lo lalin yon lal Ranit kabungane chabreudo yar jab chiji eta nilo pokun meur allameo emuj mane chenchinon kamanaman lal ikonono kan armi jerame rachab raban pekrai buena rulo morak idok ejang chilileo awat mejana ikonono ga mejilo chetup leta chij ba iglesia e chun chamron an rudamagro ijo ilo mol awle red per chuan bebe anani jigi chen mijene awle ben lalin kajama war lale tane bol chiji ilo ebijot emman lali yon kane ebijot kajang joji melgalongan ebijot emen chabada ilo ebijot Emjam lo emen chabada ebijoj emen chabada chojim ridi jan chuan ngan jijino yon kono mak chuan ngan jijino yon kono no gia John was baptized. Jamero the bijit. John and Bun, John Chetup, and what are Kirgum, Ilo John what Kajaririk. Amen. Kajaririk. Ilo yon roy Kajarabal Termane, Ilo Kugo Pulune, Jaba, Kijin Mit. Awal orang bah kijen mit, cedai kijen mit kan cemalakun. Kijen mit, kau jala kijen mit nanin kijen mit, kajen belene kajar bal perseverance. Melalain John meneo kau jilukun, kata yok pokon tabarem pagai. Kijen mit, iglesia John iglesia in kijen mit. Ilar kemana missionin, MCG menjan kerja jim kajen olak kajen lalin, ejaba jen kijen mit. Paul rajang army jerin ilo ebijot ejaba. Ilo yon emen John en pun John chetup en wat arbar kirkom ilo John wat kajiririk an kirkom John irot John tamak John peptai John ani chemer odumjit yo yudit chen odumjit imkan odumjit ilo odumjit ilo odumjit wadani emjan kir kajang kajenolok kajang Kajang aja perkembangan title. Kamu lo lani juga title go lo lalin. Aku urion title menjan kir kajang kajenol kajang pekajangan kembali missionio. Ewi missionio. Pigot tim lo maron ewe jago. Amen.
Iglesia gain kamolo lani jigan founder cemereng Reverend Ronald Matthew ya kerja kajuta iglesia gain kan multi-million dollar ak agar kajuta kan jejo armit emrainin kejelo tabarakan cerbal kanda kan gospel o emol jej kanan kwalong an armi juga yengin wat gospel o ewi tamagilo Christ mejim cergak bijiwan im gonij meur. Haleluya. Number 1. Cemarungin cablo ipen roneo ane gereja agak beri lo cetup mengen cecem melele agak yak cap. Number 2 ket kacuju cemarungin cablo moleo ken bebeo ngan tabar lalin ag menin cejamin ugot molin ken bebeo ananich ken misene lalin. Ladati aja pebewan ani jiben kualok melelet di maibuju jawan ken ilo iglesia yo ngan armi jero ilo lalin im ngan awle menin kamar mangoan. Ebijo cilu cepata, coju melag wajangan par cono cepata jana. Eleg ligu wajot rali dak ngan jongo leon. Cilu cepata rali dak ngan jongol. Kajama konono rali dak radum yon changol konono giyo ilo episode cilu jabata konono ipenron. Amen. Pebewan ani jiben kualok melelet di maibuju jawan ken ilo iglesia yo ngan armi jero ilo lalin im ngan awlep menin kaman manguan. Chon bida. Amen. Chon bida ro jabda. Ojum kijen menu chirik. Ro jabda ilo chon bida radum jon ngan chongo leon. Ro jabda radum jon chongol. Em jam yang loy kajama konono iperno radum jonum chongol konono giyo. Jon bida ro jabda radum jon im chongo leon. Konono giyo. Amen. Ejba akum ebeben imut kelet. Melalui ni menjana ani kelet kajang cincunun. Jadi jerai. Ejba ebeben imut kelet preach ro iro jero yum riaileng rok kojar-jar. Melalui ni imut kajanun lak kajang kojar-jar ngan kemane cerbalan anich. Ewi mission elalin. Iglesia ejai gujin iglesia mission ilak kuala gospel. Tabar elang armit kenetan Jesus. Number John, kumai redong kan screen number John. Iba iglesia yo John ebeben in kalat. Emot kerjan lalin poen kualok ar nabarani ngal lalin. Emot kerget poen rualok. Melalin kuamaron jab John pastor. Kamarong jab John tigan
Ak eoram right in kwalak ken Jesus. Jagaron eu changom, jagaron kwaj beria, jagaron kajintanayam, jagaron kwajab jon rudallo eglija ngem jam tudulo pododakin Christ kwajon ruwalak. Amen. Amen okay. Number ro ejba eglija yo emot kri ben prijero an ailengin kingeo poejen charbal ngalalin. Melalin emot kirgit poejen charbal ngalalin. Charbal lalin ejem melalin slave ngalalin. Akwal kos belo ngalalin. Amen. Nampak cilu ejba eglija emot kri ben chuan aileng kwajar-jar konbak kwajar-jar. Konbak kwajar-jar. Ako ejba emot kirgit poejen ejage meurin wanek melalin calok ruanek ke calok chuan Bible ejba akamolo lani kwaj wanek kan patak-takyo. Amen. Yene ko ejba chije chola ka ber ko chuan ruanek. Emjam kwal gulo longim tamaglo prom ke chije Christ archara bijijan remit Bible ejba ko ni meur. Nambay men ejba eglija emot kri poe en armijro anani wot. Melalin emot kirgit poejen kwalak karagarin Christ. Jadi jala katalangan law bulit cemalolak ke jij regristen. Amen. Cedo bugot berar. Amen o lalin. Aga Bible iba kwacep enot lalin. Kwaj enot Christ. Konono enot Christ. Eda enot Christ. Lamanak enot Christ. Kamman enot Christ. Kalimjak enot Christ. Chouj enot Christ. Amen. Char enot Christ. Chiji kar meurin char. Kar John armijin char. Agar jab ngatai char. Aini bareliji. Eglija emoj kri pen armijro anani juat. Melalain kojenolak. Emjer shut you apart. Gwajapar matan lalin. Kamolo lani jigan lalin jij meuri. Ak koban perilo lalin kan indriu. Eur jonian lalin ene chago kabar enot lojit. Amen. Payor jon chigir. Kono payor jon chigir hilang. Okay. I eglija ejen buneo ej lor tayo pareo ej kwalok ngane boyen kamane. Amen. En buneo yawa. One ej pareo Christ ej kwalok ej lor ngai pareo ba lor ka payment charbal payment kamane menio yang manangan iroj kamane. Amen. Okay. Kalau je jangan lama kalau je jojo bata. Jojo kijan me jojo jirik. Poinnya alik data ini jemalok. Wigilal kajane jungurkan. Aurgan ane gelija mission lalin. Kalau je John jabata chongur rali the gayon. Em jamlo chongur rali the gayon. Chojum konono ipa. Rora jalale ugo pulune jojum konono. Konono gia John jabata chongur rali the gayon. Konono ipa ron. Imeo paran enpun eglija ichinun im ruladak mokodada chan ro rumit poen eligdada ilo men odam jalok melalai ne chinun imen chamalakun e jalava im omega e chinun ne chamalakun e chala chamalakun anit ne kajaro ne kada kani anit e jalok chamalakun e chinun e chamalakun beginning and the end. Age alpha, age omega, chinunim chamalagun. Melalin a chalok, chuan men gajero baron, kalok karagarin ani can chamalagoan.
e menodum jit I mejilo menodum jit. Haleluya. Ito ka jitjab lelo kayo nigin kabubungan ni Ruth. Oh, kanyang review gimak. Okay, Eglija yung charbalewan. Kamilaleon na iman tata, elginan rujuro kar kajul mesyaw. Okay, ani jagar kar poe Eglija yung ingin meneo net. Ingin meneo net kamane juanan charbalin mission. Kualak gospel gan Christ. Em cijar ba ibida yones mani ni kalaga Eglija maur kwane di jarabananjo. Point number ro kajangar kadakan Eglija o jejinsi em lamoy number chilu karagarin Eglija o charbale jon mission. Orang kajidak. Orang kajidak ilo alpen kadagin. Orang kajidak cenjabarot. Okay. Jalak kajidak. Ito kaya ani yar kerigli jayo ngan ta. Ido ta kempigo ta ro rajaku. Tagain ka jangar karagin, Eglija ar keri bayan kemana carbalin ta, carbalin kualok, carbalin mission elalin. Agar jab kero Eglija, agar kerim ka jano lakoy, bayan cuan Eglija ko jar. Amen. Yang iya karagarin jenolak jananit ke jenolak we celalin kan karagarin ewi choniar ka jangar ridi komun ya ko ron Eglija gu labi ya ko ipen amen gu charbale ya ko meurgan ya ko edadal gan ya ko em kono no gan ya ko Orang kacidak, aku kajian juta ke benron boy calok kacidak. Kamu lo lani cijala ke lebam yang melelet. Kamu lo lani juga nan ke nan calo jon yare marong. Ugudi kata ke ramman ani jit kata ke dikej. Ojan labalok arut tolok merre kolok. Haleluya. Chin ko bay benron kono nongan iro jilo wawin war. Haleluya. Iro jani chemijilang kami kamolo le parjonalen. Kumolgan chamalagon yenin kumolgan danaginam. Kan chuan nana man kemarong kata ke benron kan. Wawin anagar Eglija ejagam charbalewan. Megin charbalewan boyen pigot tiblo maurone ojaku. Mission elalin dengan gospel yo. Iroj komol ngai charban nanin in beri lo borom. Kami jabrong oja kayot. Kami rega bodoman tayo nane wajba. Kami jalai kaya elang armi jilo. Pelako tum jilo. Tur go ilo kona go ilo lalin. Rej lujiwan bauru ko air. Iroj kacita kami pamokon ledok jon ciduban. Baran ciduban lalai yamane ilok. Tabar elang arami kan gospel yo. Komoli ro jikan rain matam red ko bato ko live stream. Kamana boy iro ko di yoner elang ngayo rai guch kon beri benang mit kon ungurir. Iro jan rain kami char komoli kan all of Eglija iro. Kan jolok yen wire midok kami kadak iperron boy labalok ergalok brutolok melelet melele nan wam. Ano tap kata kini ke pejabat itu, kata kenal wam, yang ini arah meja melilit, komoli rot,
ai jajewat kacucu yam kaje balakim jenuan muin kumolgan media kumolgan army rain parchuan alen kon kaje ram manir tabal ilo dan Jesus ijalagan nane o kariru jalo kecap ways ene tabar chuaneo ecap melele etagai echuan reglija im tacar balewan keme gujin jala chudak im ilok im keman regalor iroj komol engin kreongan kem kwarjab kergam bekemin perpacek kwarjab kergam bekemin enjoy im relax akwar kergam bekemin ilok ken gospel en rin ngai cher ilo dan Jesus kemi cher